to Yesu. Wachaka wilo bokolo were wa kwan Bible kachu wa meneno matin wa winjo palba. Luwen Yesu. Kan la. Hotel wenwa. Ko. Tubamoi ngimaru kom jok. Jo yo mo yo mo ni kom jok ngimaru. Tubamoi. Ko. Boro men kuru wo wa ingol. Banga wale. Boro men kuru wo ko poringon. Ko peruru. Jero ko me. Bero la yu ko me. Jo. Wabikwano kachuma mewa meneno matin mati ibuk paluka chura pieri wi ngwen wachako kwano ne kiting pieri ngwen wi big O yabo tamgi wegindangi na choya. Wado bolgine gamgi show kin mani Kristo maluba yer. Mionen chan chine ma deke miruchegi kinju moto. Dog migi tillo kom ngut makelu be ko bana nyibo dog ducu kungishaga Jerusalem. Unu cha den milong man. Kid machana wa winyu kachuma meneno matin mero wani ang tien lok ni enene aye mabe dada lega paluba malego ki wan ni woki duan wa wan lutiche lega paluba tini katwere mieru tam wa ye koteme nini uyape pen ki wachi gina chel tija chel ma yisu ko tinu kom lu kwena mapia orogi mapia werogi ko timunini o yabu tamgi ukong penga peke yabu tammi baby nyangi numo o yabu tamme tamgi kado chako timongo chako loko gilok en makikwano si wekwanyang matut mabe wa miro la dit Reverend Samuel Lukungu uyap tamwa kong kilok enen wajole la dit wa yap tamwa wan mo tika chen ki jo dudu bati wo wek yap tamgi walego ai rodwai timwa kisa David borin lubama leng wangeni min wa lok man ki dwan ma wura dwan in ruodo Yesu Kristo mane wan jo ayer wa chungi kom lok man ene bene lok me luo me o ma ini or wa kwere ni wa cher wi rok duchu ai ruodo ba ye lon lok man lon it jo magi winyo lon tamwa lon lok i wekao biro piny ai ruodo dok nono dok makiro kwa ibe pa Yesu Kristo ruotwa amen Kifor do Yesu wabi pago wi lobo kolo kong machiek ka dong wa winyu lo fal bai Lo wi Yesu ya mudiero come mutporo diero come ya mudiero come ya mudiero come ya mudiero come
Before what was Yesu? Watika winyo duan ilok megina choy man makomberi ke kwano. Maput pia wakiaro kama bo umiro waniang lok me duan man. Duan man ma wan watika winyo ne kombedi uber duan meni chie par wado Yesu Kristo. Before Yesu. Duan ma kilok me kwan makomberi ke kwano ni ubiro duan meni chie. Duan ma kichiro wai lok eni ubiro duan meni chie. Duan marwado Yesu Kristo kadong en miro weko lobo man makun en chiro lo kwera ne ma en ngeni gen gi be yar lok me kere eni piwi lobo kulo eno lo ki duan meno chie kwere bodwa before Yesu ti umi opi man kawa bi jolo lok me duan eni umi ba jol lok eni machalo lok me duan meni chie. Duan meni chie duan ma kwoti ye. Duan meni chie duan ma le ta. Duan meni chie duan me kwa ma petum before Yesu. En duan eni tin tipi wan ma wagore kan. Tin tipi jo wa magiti wa ma komeri wa ticket gi ka chien. Duan meni chie. Donc kawa bi winyu lok eni wan ben wa yap chwinywa wa yap tamwa wa yap kwa wa betuolo me jollo lok eni kifor wa do Yesu. Lok eno bino wi lok ma dit wa ini Yesu onyote bot luponyene. Kin ma chalo Yesu Kristo kero kere lok matin wan wa winyu ni ubini kar madong eno cheo ki liel. Kado chero unyote bot luponyene nyolo kwena ma mege. Umio ton wat milok ikin en kilo kwena pi wang chawa man enuni ulogo dong chalo dana me polo before Yesu ulogo dong chalo dana madong tie kom lo bang ki kom madong chiu lo dong ta chiu mi wano mi wate lok ni lok ma pere terra da donc kin ma chalo eno logo bene pe logo kilo kwena ki ken ulogo bot wan ma watie tin wa winyi lok eni. Don ka wan wa winyu kany. Itieng piera ngwen wi abich waju kanyi. O yabo tamgi weko ni ai kom gina choya. Before Yesu. Tam parwodo Yesu Kristo ma eno yabo. Duan parwodo Yesu Kristo ma eno yabo ki tam palo kwena. Duan eni ti duan ma uberu ki kero me guto kwogi. Uberu ki kero me guto kwo pa ngara chiel. Chwin ngara chiel. Ki yapo wang dana chiel. Ma winyi lok eni. Lok me kwo. Kifor wado Yesu. Chi umio. Gien lo kwena ma winyi lok eni. Guberu ki kero. Me nyangi kom gina choya. Ma bere da. Ni lok ma kitie ka wachi bodwa ni. Loke tere gonye kin man. Chi
ti kin ma chane eno chako gi yapo tamgi eno poyo wigi kin mane yam igina choya gi choy ni kin mane Kristo malubao yero umiero nen chan chi inino me adeke umiero che kikin jo muta kiforo do Yesu eno mo bon wak ni meno yam gina choya nyura ti atini enro do Yesu Kristo mier eni nen chan eno miere ta chi ngeni ma adeke eni cheo kikin jo muta cheo mi dong ma en yawo tam gini tiga tir gi blok bot gini en kombedi ti atir le machalo dana ma do chie ki lien ki foro de Yesu dong lok ti kin mane waini dog mier gi tit lok ikom ngut makelo weko bal inye borok ducu kun ki chao ki Jerusalem wunu cha den me lokman umir gi tit lokom ngut makelo weko bal inyi Yesu kun ki chao ki Jerusalem kamono en uchobu wata ki ye dong lo kwene gi tit cha den me lokom ngut makelo weko bal before Yesu ngut makelo weko bal tien lo keningo ngut makelo weko bal eni dwan eni ubero dwan me o ni kaki ter lo me kwena ma be bodan ka beru ducu weng umir ki chaki loko ngut eno umiro be guri me lare umiro be guri me kwena ma be umiro be guri me gang palo ba umiro be guri me letira yer ka beru ducu weng dan ka beru ducu weng gichung ye ni ka dano en limu lok me kwena ma be lare bir dano palo ba lok me achel ene lokom ngut makelo weko bal kifo Yesu mene ka chung palitino palo ba ma ruoda Yesu Kristo weko enu ni ka ber duju wen ka maki teri e jiri iwi lobo wen umir ki tit lokom ngut makelo weko bal en lokom ngut makelo weko bal John la Batija ikar ma cha en chao tiche idokulu Jordan en wachini nguri pien keme polo do nyego chak chi dan gu chao ki ngut ikom bal gi kal enuni wodo Yesu Kristo beni kar ma chao tiche i Galilea en we nguri pien keme polo do nyego chak before Yesu chi umio ngut en ya chaki me jami duchu madong eno che ki liel do poy wigi u yabo tamba lo kwani umir ki tit lo kom ngut makelo weko bal inying en Yesu ka beru duju weng kadung lok ma dit mo wayni jo duju weng magen gi bi winyu lok man magi bi teru lok man gen gi ticha den me lok man before Yesu Rodwa Yesu te wacho ko mane dano ma winyu lok me kwera mabe man umir enu nguri kombale kon wiati dan ma aki chol pin loke me du tung bolo ba umir kwon ki nguti kombal dan ma en tier ka jolo ruota Yesu Kristo me beru ruota kila lare umir kon wiati nguri kombale meno welo ba twer tik kwere mabe before Yesu dano ma en bino bolo ba umiro chaki ngut uwego joma chon malok me kwena mabe magin gi dano guber ka winyu ne ma wan ma watie beni C.E.R wacha winyu ne loke ka chune tie lokom ngut makelo weko bal la bon eno no fut telari gurne piati per mabe ka wek dano bet ki kero me ber ma cha dan me ye Yesu Kristo mu chuin la ro yero konke ngut ti kombal o mi opi mandong en ngut eni tich me ye tie gina ti ma tie ka dano o ye me o winyu lok me kwer ma be ma en biru ngut i kombale me achel ti lokini en loke aki piny ma chol
a ki te loch me chol pen la ke biro kun woki ruwa Yesu Kristo dugu tung bodlo ba ki fo Yesu dano ma eno a mu la ko biro tung bodlo ba en tuju balle ki doge yana choy be wayne dano ye ki chwinye ka winyu lok me kwera be en ye ki chwinye ka tuju ki doge en tuju balle tuju dong ni ye ne so i tuju bal ka chiel dano tuju balle ka en chako bero dano par ba ki kome ki forward Yesu en nguri kom balle ngute lokene a dong wero balle cha matwal dong pemede ki timu na du tum bollo ba ki for Yesu gin mo kene madano timo ka dong en winyu lok man me kwena ma be chako dong ko ma chal dan mu ngut ka no jok ti gangu ka no yin dan ma yin winyu lok me kwena ma be de bino bor ruwa Yesu Kristo iri waju ni dong in idan ma yin yer ruwa Yesu Kristo in no winyu lok ma yang John la Baptiste wa ni kado la do ti gin ma nyurni ngut before Yesu kade bino bodlo ba de ti gin ma nyuru ni de ngut ene ye ineno dan ki tor wang jok mati gang wang jogi mati gang padano inoi gai mu ke no kan tie madan ge waro abira tie madan ge waro jomu ke ngi ti kono ki jok puk jomu ke ngi tie kono ki faro jomu ke ngi ti ki jok ma ki wila ki kin pin jomu ke ngi ti ki ye jomu ke ne inogi tim jok jomu ke luko tibu lu tiet ki aja lu kot pin gin jon eni wen gin gi kelu jogi gini ki wao ka wang jok kama no jok ti ye ki tor wang jok mene ki we dano palu ba enu ma ngut ki for Yesu gin mu ken ma dano timo eni ikar mi chol pin no dano eno chero palu jempa ngati mo gwake no dano timo bal mo e kom dano no gwak bene tiki jemi jomu kene dokti matie ye mugu dulle mane kwala o chero geru ki geru ma mege winyu ki logo pe corruption madong no donyi dokti dano kwala dulle madit uwero ka dano maki luoni matayo mayango beru la gere zakayo mayango beru la jog mu choro ka ruodo Yesu Kristo chero o bore no enbir to twal menenu Yesu mateo chiata en dan ma chek ka wiru mali wi yat ni weri nen olo yechu bien wai lo pinja kai wa chet pajo api abi beru welu ni ka u jolo ruodo Yesu Kristo dong bore u kelo endong u donye Yesu donye odong bore mado beru pin ka chet kere u chago wachi loki kin man maloke on ti lok me ngut wachi ni ruot ka no ya kwalo jempa dano ma da bena kwalo ni abi dwaka chulu wangwen before Yesu dog bena bi pogo nuchu pa jemina amiyo kilo chan pero ngeni en ma chala jog mu choro jemme bir ka kwalo no magoba pa dano bedo nywal bor kenyu bi dwaka me doru wangwen pogo nuchu pa jemni obene bodo chan chidong ruodo Yesu Kristo waine tin dong lare u donye odman before Yesu mana ye tien lok me ngut ma wani la me ada aki ye mana ye ben mo lok ma ruodo Yesu Kristo wani wono ticha den me lok man before ruodo Yesu dano me tie ma ki wani en ticha den me lok mani no en chungi kom lok me chaden enuni kom wa kwan wono tieng piera ngwen wi aboro kom wa kwan wono ka chiel before Yesu tieng piera ngwen wi aboro wai ni kom wa kwan wono ka chiel jo ti Bible wa kwan wono ka chiel
cha den me lok man kong dong wa kwen ka chiel cha den me lok man lok enti wa ku mane wan eno weng ma wa ye Yesu Kristo wa nguri kom balwa wan ticha den me lok man me lok kom ngut ma kelo wa ko bal dan ma ticha den me lok mon ma en chu ye te lok ini kit pone kitime lubu lok me cha den me gin mon en chu kom lok en ma en pe dire chen ki ye ki forwa do Yesu en mi ro pone o tiene en tor wan jok ki gangi jodi ma ko tor wan jogi ki gangi jo ma ko yero chengi gen ki cha den me lok man jo ma ko tor wan jogi ki gangi kong daw il tingu mara nen kon kabir weng jo ma ko tor wan jok ke tor wan jok gina choy wen ni gunu ti cha den me lok man ki fo Yesu jodi kay ni kar me ni lare kay ni kar me lare ti ulu ne kwalo gin mo ti tire dwa o chen we ti non pa bi gwa o jem ni bora ya na kwala ke ti kong ti ma lo nem ti o men wa cha kwalo gin mo ke wa kwalo no gyan ngo ko na kwalo ki bong Karma da lare. yo Chia chir bor wang bang. Chia tir ne bongim ma kar ja kwal ari ya kwal. Tina bino le ko kida ni ti ma kida wa kar ba go ne. Mo ne gina ti mo no. Chia no tim ti ma kida wa mo ra kwa ko ra wa de po di ni ma tek ba ti ma kida go ne. Meru cha den me lok me ngut ma kelu we ko bal eno before Yesu lok par wona Yesu met ma pitu before rod ba kinga ti mo ikingu ma eni kar ma ulare kieno chero lego kija bola wore jodi ma gu lego kija kon ni ati ma kija ha bal bor tinchi ma be Joma iti cha deni gi lego kija chiki timi gi kija ni ade tima kija ana balo tima don kija wek lu bao gonya in bene gonya kifo Yesu man wunu ti cha den me lok man kifo Yesu ko lu ba piu matek wado chingwa po Yesu bi lok matek lok mu kene ma wunu ber keri ma wan wa ber keri cha den me lok man en tikin man gina choy wa ni remo pa yecho luwa wa ki kombal wa ducu dan ma dong en u binu ka ngut bod Yesu Kristo en lonye ko ne remo pa Yesu before what ba en lego le me lonye teru bale remo pa Yesu ki remo pa Yesu teru joy bale o bal pe beru ki ker kom kwone ilega ma meri ichao me luot ichao me beri nyimlo ba ilega ma o beri chia beach ma ene lega me lonye ki lega ma wa choy ye chon ko gweno cha bu ngwen me ki di ko chon unyo chawa apa wi achel unyo cha mo ke ken ma no balo diwa dano chero lonye remo pa Yesu man jadi magi lonye remo pa Yesu tingchi malo kan ka iti da mai lonye remo pa Yesu ifo Yesu mai lonye kune ngut man yuni iri tie cha den me lokom ngut makelu we ko bal ifo Yesu koina jo ayere neno gi ki lonye remo pa Yesu jo ayere neno gi ki tor wang jogi jo ayere neno gi ki muri kombal e ngut bola wore chulu banya padano kwae kija pia bo me yang ne timo ki dango pala wor nyoki la cho pala wore before Yesu eni do ite eni loketi ka biro tek ba nen chalo cha den dong no ne tek dano no ka ti en bali enu ni dong ka kinyi dano ngori e tek ma da jodi mago kai chwinge mago tima bo gwa nyoki ngat mo kila cho mo nyoki dago mo
chi kwanyo ka me C.E.R ka wachi ni ana ti ma bo kwiri chol piny aligi de ti ma kija ting chi maro dong chi ufoyo joma ko tu ting chi maro mate ting chi maro mate ka dem ne lok man mana ikom la me ada maka ini ti chi yechu wai ni tin nong la donyo bodang man tin nong la re udonyo at man tin nong la re udonyo kim jo man ki forward o Yesu so loko ngut ikom bal chung and ikom with look ma wat eni daro nong donye rong pa Yesu daro wego bale dong matwal pe dong berie lok ma gitki ma bi wai loko ngut ikom bal kai nen dano uyer wadwa Yesu Kristo ma eno bino bod Yesu ubino katian Yesu kai bino katian Yesu de boat before Yesu tie dago mo ma dano go mago life katima bo ki mago eno life katima bo chi kitiu dano dul dano gu chor kere bot dago chani gerge bot Yesu kitiu ki mago dano ki kelo ma ki mago ki waila pon ngati no wa mago dong kome ki kome wa mago life tika tima bo chi wai no miero ki kwan kiri ki chelo ki chel ki neko ki got ini wayi ningo ki Yesu neno kumeno ukulu wiye piny chako church chi wai ni ka ngati ma kinu ngene en food pay chi mo bale chi chak chelu la meguni chi wero do ukulu wiye piny ka church ka ukulu wiye piny ka church chi dan ma pol magu bino eno ne ngar chi chelu chako tamne ande ti omega pa bi romo chelu ne wi mono winyo karo ringo mono ringo gu kato wengi ngir gen wen kar gen lo balo before Yesu chi ikarma Yesu do ti wiye maro no da no don ken wai wu yo magu dor ni giti kwe wai pe la pongu a gu C.E.R chi gima dong Yesu wajo ni C.E.R ento dong pe chi tim dok balmena before Yesu mante lokene ka dano do binu ka tien Yesu chi dong vot ki kom kiri palo Judaya vot dong ki kom fod ma binu pi bal ka dong ini binu bor rodwa Yesu Kristo ma dong ini binu ka tiene de loyo before Yesu ento ke au ki ka tien Yesu ma eno wai C.E.R chi dong pe chi nuo dok timo balman ti ka wai ni C.E.R eno de bedongo I bedong dano mungut dano ma dong beri te yataria mor gima en ti ka wacho ne eno chiet eno de beri ruot ti for ruot wa C.E.R eno dong pe chi nuo dong ki timi kija pe dok chi nuo dano ma dong eno ye Yesu Kristo dong beri ruot omiyo dogo bal ma diet kai nen dano moni eno bino bor ruot Yesu Kristo chila chien doge logo nge dongo dok ki bot Yesu mene dong dogo bal ma diet dong bu karo Yala na ya chay no chay won kwado titim goro kija gulba kija mari koma ono ya chali angal won maroga titim goro kija gulba kija mari koma ono ya wali kar ngal won maroga titim goro kija gulba kija mari koma ono ya chay no chay won maroga titim goro kija Dong ki lok man yurni ka dong wan wa bino bor ruot Yesu Kristo ma wanguri kom balwa dong wa ye en be ruot kila lawa wa bed dong ka tiene te yataria before Yesu wa ti dong gin ma nyurni wan wa ngut ki kom bal
Ma ene chui kom wit dok magi ma wabir kaneno gini. Wati dong kit kwa pa jo ayera, jo magiti rok maleng, jo magiti jo palo ba ki come. Magien gibero ite yataria borwa de Yesu Kristo. Lo ba meru gum before Yesu. Poro to Yesu. Kawan wadong ching wa po. Peyapotam. Wek dano gunyang. Lok meti a cher ke ken. Ni Yesu ko timongo. Ko yabutam padano. Kadong. Uchako orogi. Uyabutam pa lo kwena. Wek gunyang ikum gina choya. Peni kare cha. Kum lo kwena ki kum mo petero gi. Kum gin jo pa wiario. Madong ikin kitana para chel magi luoni juda. Dong peu meriki nyang atwale. Uno lo kwena. Gen gika nyang ikum Yesu. Winnie why? Lo kwena no gen tika nyang ikum Yesu aye. Lo kwena no pegi nyang gina choya. Yesu ke kene yo no nyang gina choya. Makateki yini keru lok mo. Yesu wachi yam ke choyo. Te lokede eno nyang gina choya. Ikarma gen bu romu gen ki chatan macho do romu di ulet dong. Chatan wachi en gina miro eno tim en wachi yam ki choyo. Pian en nyang gina choya. Yam ki choyo kuman. Ni pay tim kuman. Yam ki choyo ni pay tim kuman. Mo me uberi karma en tu sa tiche ma do binu donyo. E ot lega. Ti wachi ko kel buk ki me ubuga dola borre. We ko kwan pen en nyang gina choya. Ka kwano gina choya. Karbo kwano. Ti wachi lokman tin do chope kakare. Pen yamu no ki choy koma kumeno. Yecha ye no nyang gina choya. Lukwena me no nyang yechu aye. Ere ki woru ke yechu ne no lukwena tika nyang koma nga ye. Ikom yecha ye. Ero yechu wachi kateke ana wego lukwena. Mape kong a wego gu nyang gina choya. Titi loy gyo. Tito beloy gyo. To gen tiyu ki ngo. Pero lo kwano do kano katiti gina ngo. Ke gina choya dong. Karma Yesu dong mero buatu gina choya bor lo kwano. Ko yabu tamge we gen bunyang ngo. Bunyang gin mai gina choya. Maka gin dong chero bor luak. Waye wela kain. Yam ki choyo kuman. Ni dan ko tim gina kidman. Dan ko tim gina kidman. Dan po tim man. Dan po tim man. Pen gen dong nyang ngo. Gen dong nyang gina choya. Mere gin ma pere tek. Bo dano ma mero beru dano palu ba. Mo mie kong wuye kong ke yab nyange. Kong uchak nyang gina choya. Gina geo dano ngut. Gina geo dano ngut. Ngut ma da. Ma kilo weko ban. Ene dano ne peke yabotam. No dano ti di luakany. Di jomolare. No peke yabotam. Sini nero dano pang di wakanya pang. Pang chana to wang bokan. Para meti ngo. Poro dok kien ruoj. Mai wura. I wuru. I no jomu ken ma yang mugu. Tiu tit pa ba. Ma tit ma ke meno en. Mot ba ku lubang mi. Lubang kere mi mot dano. Kau mi ni mot. Ke yin pe ngut ikom ki motini ter ketto. Bal kerte ngo. Bal kerte motini. Tito bu kere ma tikan ki pak. Mot me pak. Makao pak lu ba para. Big way chut kere li. Dog bene i chochok nana wa kum lu ba chae ni. Mot ba ke meno. No liel chalo mati di dano. Mot bugu ke me ubod jumu kere. Ni ubiru geno tir dok palu ba. No magen tir dok palu ba. Maliel mach.
ma pig way chut kere dok ye beni abot nano kom lu ba dong baka gen dong tika teto chok ni ne cha tika nano kom meru nano kom lu ba ki way eto tek ke pengi umut ma kelu we ko ban teto lok pa ba ni dong pen kelu liya pul do kelu tenyo teto lok pa ba u dong liya ma dong history ni ngere yam ya ngere yam la wo maja la wo ni o min wa reverend ken ikara mo jaden ilok me ngut makilu wa ko ban mara wo wa beru ya gago self uwachi ikare mapuri pe ya ilare mauno itiwa kiluek gigu ba igwa ikome ulare o ko den konja nyere ne ulare o ken ko wa ma dal benen ko ken ulare o no puti wa ki luerti come uneno kero down lare ke no pire tekka ma pembe tugutu be pege mut ba kero we ko ban ati bero no president me crusader ye kul mo angwen u be president me crusader i gandega ma era ye loyo yo katuni ki paga ki wiro ko ba wira au me ko ken ya taria ma ke mina bene ti gol pebe no yo atla pondini mo petueria u be ni do pe waike ya pire tek chanu no tikana ke tachuni wai pire tek chanu pe no tikana ka pe kana dong pe chero kanyo be doyo ni tini dok ke yu kwere ko itum kana chera ijuko kingo manyoni no tikana yengo ye kina pere tek bot kana kere ka be ki tiyo kana ki kele ki chipili ling ne kana di do eno tine bonye no tire pe ki bi kana ni tije putpe momio Peluiro no teco ken chalo pinyo tikana. O bill che vuoi di giocare. Ma io be tiwa competi. Domo per me mut mada. Domo che pu no lingua che luetti comgi. Domo per me mut mada. No pu ditika waro jo. E tiro wa mor ko kete ya ka wanga bira tomu yen mai te bua dokuru ikom guri wanga jao ka do wa jwa mo ngut makilu we ko bal wanga wa jao wengi no dong gunyang no ki yabu tam gi dong go gunyang ikar ma dong yabu tam maken reverend ken ma do nyang ikar gini kere ko bini ko nyepe uwachi dong pe wa ki mai I quiero me churron y churu re que bolu we in ming marai usa uyetu nyo tikana do mi in ming marai yetu loi uno tama kitimo nini ke yabu tama udong i convention me ka choke mo be ga to ya gen ko ya ban convention no beri gangwa beri ga to ya beri mateka dada no ya puru lara no puti kapira rio no puti kapira rio kan yes kama yando no ya gonye kiniang matiu niang dong ki convention niang ki convention no beri gangwa ya i la pur ku ye paitero ya apoy mate mene kino mi beri look me convention dano mo lare ki luo ka choke en kengu dano po bi niang mut mada per niang ki kwen pen fuyo ye che gonyo dano wa ki kunu ki to gonyo kem an bene uno pura dar per wanu dar wan keri mo per bor we chen ma roma en bene convention a me a chen bene puten no uno tika loke kom ngat ma tuju jiri tika pe ngut ma da jiri ne ter keto gino wero kero churu luero churu buri churon ene jiri para tu jiri magi luone Livingstone uduom Jalika o tiro tira wi baleo jiri ke
we baneo ya duane titiri chalo duan mon pedit chalo mehan kera eno ke nge kita kara pege yabo tame we ko nge ngut bakeru we ko bale o chero poro ya bo da tujir poro ya bo ikarba poro ya bo che go cielo come C.E.R cangiere che yini temo bal che go cielo come che ri dizo manga che ri indi chulo do i dire no e gua rep enni che go cielo come perché paro wa dittini per yin pe yes dittini ya ye pe yes che ri kai tiu job ma don che ra da wa ti mot ki meyu ki dano dopo che ri tiu job ma don me wura ka che go cielo come Pedro nan gina yo ti pedro yo ti ni ye cha yo oran chiu ti ta do poro ti cher be do ge ko don po be ti C.E.R penero ditti che tu u kero duom e cien u do bero o moleo C.E.R machon Pasti C.E.R me care ni enini ma kai go cien li come ka o ciaro camone kama peke ngiuni an cien ti koma meti me poi lo ba poi lo ba kai poi lo ba ke be e gamo ni naga C.E.R ki come ma chon ma yusto tuno ke ko telo ni ka ki go cien li come e mulle ciaro gori urungi gukka o mulle ma yedo ne man dok tek lo an Gok kwa yo yibe o ke kanya te wa ko chan. Dwo yibe beno lobo ye. Wolo yibe ye. Maka yo twiro yibe tiro wi yibe don ke yo ko ye kanya. Mono gok mo ti manini. Gok mo mole. Mome C.E.R kare chama wanu no C.E.R te ke chelo magi ibe molo yibi e mole nyim chek pen ena ke go chele komine cheka ye chek ma yini toro ni bebe ngata yo goy cheka yo timo ngo chek bali ma yini toro ke cheka yo go chele komi yini mole nyim chek ke enoni ka an go chele koma ki kan an Tubamoi ni achera wa Kampala kama wot me go mukere ti ye kuno teke ngato poilo ba kere tapila dite poilo baba an put pe ada poyo awayo ke kuno ana ya wayo peko awache ku windoga winya ke kama anya da dite go chele kom ana ya wayo an put pe ngo pe ada poilo ba pe de ni no ana tika yenyo mut makere we ko ban atika yego ngut makelo we ko bal we lo ba ko ne dan kara do ngi bal ben daru ngut makelo we ko bal no ngi bal ka pe ngi bal ma yin wi teku de dang pe ngi de ni bal pe be ngut makelo we ko bal matwar pe yin pe ngi bal ci u mo le u dum ki gonyo e poi la mo be gura lera io weka Piara poru ya pero. Karma ke gonyo duong, uduong dugu. Uduong dogo beru, uduong dogo poru ya bo. Unualo dong, la tien mo, madul ko, muku muken dong pepe. Beri muku be dong pe. Usiako loko me loko re ni. Jokke na dong yena ni da nyara wa nyara. Jokka yere ka puri da nyara wa nyara ina do nyara jokka nyara ni mako ngudung dugi pe do nyara jokko pe do dugu matwan go meru ki to ma do mai luma yune ko do to ma pe ngut pe ngi ngut makiru mo makiru we ko ban dokke goyo dokko dokke goy nyurni ena yini dokki te lokko di yin pe ngi ngut makiru we ko ban Pene ngut makelu wako ban. Mano no atia waki. Kaya ka bitin na tujiri kita anatika chane. Katian tiru lok palubani.
Teke an pa nge ngut makelu weko bal ki jodi na ne ana tenyo. A weko dong history. Upi dong history, dong lit dong liri, kachano dong wando roe neo. Wa roe nyingwa udong. Wa roe nyingwa tie wa America, nyingwa tie wa Europe, nyingwa tie wa Asia, nyingwa tie Africa, nyingwa dong tie wa Australia. Yaga dok ana cha poto ma kuya ngut makelu weko bal lutwa down there ningo. Ke wachi koma ningo. Daru manyang wachi chui logada yu loya. Gina tiete me logada. Pena na tieta tierungo. Bible. Eto chui ya yo timungo. Chui ya yu ngaya. Entero wa Yesu wachi lu punchik ke lu pa chai ma gen beri bi kompa Moses. Gen tika punyu kom logada kom. Pen ke kwani ke Bible. Gen tika punyu kom logada kom. Ma mieru dan ko tim. Wun be uti kere en lok gini. Yejo wayo moko. Uti ki lok gini. Pen gen tia tia logada. Edo po tim kita gen timo ni aye. Pen gen ka do tia logada ma tek dong gyo ki nyim logada. Gen dong dok ko ka timo gina logada tek. Anyway, logada tek gina kidman. Logada tek gina kidman. Logada tek gina kidman. Tiro ka timo gina logada tek ma era yo tiro ni. Pe man Ngut makelu weko bal weko yin down my lare donc peo nyim kot yani yiniti on bal peo nyim kot mo kage bichwere nyim kori no kitien lok mo mere mo donya e kumi ma yina ye pe ngo yina ye pe timo no yina ye pe timo. Donc pe chwere nyim kot pieni mut makelu weko bal kita charo ka down timu bal ki chwere nyim la ngol kop nyim grade 1 magistrate ki chwere nyim grade 1 magistrate weko cho ngol kop pe kome pe bal lene yin donc pe chwere nyim ngo nyim grade 1 magistrate pen yin no do ngol kop pe o kekeni. Ini angwai. Kupa miro grade 1 magistrate ye chero ngol ya ni yiti o bale yindi ti mo ngo. Do ngono. Ikomi ni anati mo bale. Keri ka nyim ko ka ki chweli ma da yini ti mo bale. Che yini che ye we la ngol ko. Wilo ka peti daro ma pe baro. An mera baro. Gini ni kela ka nyara baro. La ngol ko po bingol li pot badir. Iwe ni wai. Pen yit pe yilu ko. Pe bingol li ko badir. Tell me you. Pen you know de ngol ko po ikomi. Ngut makelu weko bal. Era yeti a grade 2 magistrate. La ngol ko mena mario. Maki mi rombe mengol ko mena mario. Ngut makelu weko bal era iti ai koti. Ai koti. Mano yiti nyim ai kot. Teke gino yiti o marayi suing palo ba. Manyutu dano baleni. Tu nyuti ni eneni ini balo. Dano mulare unyo dano palo ba. Peki mo man yeni ini balo. Teke ye ni ana balo. No ai koti dongo. Itiro. Loki komi ki ai kot no loki do ti mo utumo dok bere kot ti rom mu lu ni Supreme Court te lo do dit dok lo weri dok ba do ki try Supreme Court no do ngo dok dit dok lo weri la ngol ko mati chuini dit lo la ngol ko ma Supreme Court la ngol ko mati chuini ma ki lu ni chuini ma len. Ma era ye nyuti ni ini bal muti. Dit loyo la ngol kome Supreme Court. Dok bene dit loyo Chief Justice.
Lo ba chere tiki Chief Justice ge. La ngol coupe cha dit lo cha Chief Justice. Pek era yebe la ngol coupe Chief Justice. Ma Chief Justice kape Ngut e kombale. E la ngol coupe ne yete temongo. Che ngol coupe wiye. Pe man ka teke ngatumo. O mene o kere. Ni ento ngol coupe lo nyuru kila nen kita na ni gebir ka wae nen. Anda ngol coupe lo ya ni ana biru la wo jok tinda wa. Angol coupe lo ya. Anda ngol kubu loya ni and yang la tima bu kama tima bu ye ni achera ngutu ye no di ngol kubu ngo uloyu aya nani ke waju lokom jakayo ngol kubu tima ngo uloye no teke yitu doyo mai ni wata li tap tu ngol kubu loya ana ban mada ana ban donc tu ki waju yetu gin manyuru gin ma kita chal joro way du ti gin ma nyurni ngote utoju wachu yetu gina ebiti ma nyurni ene ngoto do way ka yama timu corruption ko ngati mo abidwo wa ngwen me achele ni mono engina ana kwalo ni me rio ke me adeke ke me ngwen ni meno eri do me la kwechunye we tunye do kwe no ma goba ki kuona ni anyayo wiyo meno Ngut makelo weko bar ena yeti anti corruption era down team anti corruption ke yero team magenti anti corruption ke yero kono jo mekono IGG era ye chuma mamengwalu ko ikomeke keni makelo weko bar mere IGG malobo kori anti-corruption. Kateke wane ni duju dongwa tiki anti-corruption ni wakan dong mawaye no ngol ko. Geka ngaru dog renyo. Lim ka udonyo ufit mo dog renyo. Lim ka udonyo ufit pa joma don cha mai wei lim donyi chingi kacha ministry mapa tiki gankale. Kono mai gankale pa ministry makirman gankale pa ministry makirman. Lim madonyo ki kuno ni ministry ni duju tiu kere kita mete pe Tito udoro comité me anti-corruption. Limi donc tiu kakare. Koromo donc peru pere. Wai offices pagamente. Koromo donc peru pere. Per meno no donc gente comme gia yeti tika gokko. Sik. Daro macha. Ma yesu sero beru otpa. La ditement qui le querane ci daro ne teke o mere borgi daro teke neno yesu balle to yapa e wan ine wan te lo ko teke dando biro bo lo bama o grumu chon e peine rable atinda lare balle te te mongo to yapa e wan ka balle do yapa e wan lo dong wa ci kwando ngen ballini nya Teo man, see the Nuri work my twice. Down the take a mere board you to tap to what you worry, Yakama. And can't find the bad mape white, or put a piggy roof cookie joy, big wine, roar, dry kick on. Kiye we, do you get yet? Do you get yet? Manani chakitime. Utan meri ni teacher ni. Lukwara bepeni anti teacher down. Lukwara penny anti teacher down the teacher go. But pretty we to it and work. What you down it one a bad man a query mother. And it would make go to joke. It will make time gill. Can I end near time a down to you? Why won't pay you get up at them? Daroma tiki baya ma deep million. Ki daroma tiki baya ma ya liba pa ken. Kate kiki timo kiki ya wudo do baya wudo dong anda jwayo dong un po chul. Anga ma chero ki yum twin ma dit kar wedi. Million. E wa dama tiki million na ye pe ye million do no ngai o bene.
Ali va pa che ne caccia puro, no mere. Sì, dagone na unani. Bale di Rome million. Ina ye dong tika timu neni, dong tika timu ngo. Tika nyutu ne ana bad mirati mekija. Tia kwa no kija, yobe kwa ikija. Ino we o ni dong kel ko wa giga wa. Ko timu nini mo yobe kwa ikija. We yitu timu nini, timu dong kija. Ti dagone timu na nem me kwa ikija. Para yitu wachi, yindo ngo. Bale dong ke wero. Dago dogo wero kakatian Yesu. Utal do kakatian Yesu wai te yatari dago no ti kunu. Pen unguru la nyut mengu. Aya, idi wakan kita wa doro ki kanisa wa wet bal do magi ge kuya kuya bal mak ngut makke keru timo kija. Magin kuya ngut makeru weko bal. Magin timo mere bal kere ka bet ke jogo che do jogo en timo mere kaki ngeuni u timo ya de ngut ki kwayo ngo kong do ki chibu kwene ki chibu ke chen chen na ne wa yo me ku duong ki kwayo do ki chibu kwene ki chen ku ja pere kere an be ka ke chibu pere kere ki chen ka cha ka o mero konya ubin bora o konya sore na dir jemene do ba leo mi tuzi dong bor lu ba yen wang lu ba puri dugu bor lu ba puti kekeja konya mera konya ye ero gin prechet ka wai tu mo yin kulo mai tuzi gir to twale ye tin dong tu yu C.E.R ka dong right mo I doka ngolu kope kom C.E.R ye ite ngolu kope koma ye an mati no yi meta angure yi tika nekonya yini no apori mai ma pure tiki dodoge ma pe ya dole wai kute yini no tika dila mai dong yini tika chonga mai maka ara ngi ko ma bene ti o mera chimeni yin na meguni umego inde mera wangu matwal mera kecho ikomi ene ye peyo ma yeti akonya kere ti aneka mama yo karma ke tiu meriam ma ulo keja ikom gen ikom moje gen ke aron peri ngiu ginu weko ke weka ron ni pe ya ne uno bal ka joni pe rom bal di rom pe ngeu beru ka timo bal be kuot ku beru lok ma rati kom moje si uno ngiu mona ya peri da che loco wero tiene moje ugene arono por mediama io quiero i chu ir mai ne anti chamoje de wa marai ir mai ne anti chamoje u wero arono ti mo o por para pirine wero cope dog lo ba ngone ma lo me ka nga u lo me ka rono dong Tio, waru come o che dopo che carba dove waru come che dopo come do dongo che ni don però per di dar come che ni don come mueta come topo sì che giù sai ya wai ne kan ngata come che ni che yumo pole quere wo con che tu kunu con chang ya che biduku ne di daro che che quanyo a meriamo ma chalo che ni Pepe dong machalo, pen dong keni. Ki chwalo o inge gang. Cham ke pi du dong itimo nini. Ki chwalo dong kunu. Come ki keni. Weko cham kene kunu. Ngano mo chere bola mediam ne o la megulubado timi bataj pada. Ma titi chamoje je ma dong kit ko bine en. O chere bot mediam. Ngano bo bot mediam. Mediam beru kunu eni dobo neni. Paha, winni no malu baongo, ni na di a beer. Ya belonyo come ya de ducu. Ni na beero ramo. Sike lonyo come Meriam duga katelo we mondo is a Meriam a yo no ti kwaya mistress.
pa mone Israel karba jori ngolo nam makwa gikaru wo media ma ye goya ja tuan dago mo don ma ye ner woti no buona pe wache mon dudi ko lu mediam tuan dago mo pe por ki dago mo pe por ki dago mo mediam duga ma ko me do loin met ko mediam do ki fer ba ba do ti mo ki ya da du wen wai mediam ma ko dum ti pa ko met ti ma ko me do ngi belle kan ya ko do to te lo ke ni kaki kwenyu ki didano mana wachi ki bena wacho an ni kaki kwenyu ki didano ki keru chien pe kuya ngut ba keru weko bal ki keru chien te lo ke ni yendon ko ibet kanyu ni u kai ngut chiki wai do ke choi warga do du weki guni ka do du chalo meriam wan C.E.R potimo man wan C.E.R timo ko man teke wa wero timo ko man no wero te kwaro me leo pa C.E.R no wero me lo tiero pa lo ba mana ye lore ma lo ba no ni tin wa lore ke un luak pa lo ba ma puru ti wi lo ma ti ka gwa ko chek pa lo ba do ko ti ye nya wang lo ba ni u ti gina wa wa ma lo ba wa chi chi wa bi no ko ma patum pe be no wa do ko lo jeme nji kom lo ba we ko do ko bore ro lo ba meno aye ke pa chalo in e yubo kere ke lo tera yera itika yubo lo tera yera aye ayoba joma do yubo gi ma yabo nyangi kombe tini don go butiu gin ma ini e wajo ne ki kom ba mo taw di chumani kwa to lego mani winywa e nyingori Yesu Kristo rotwa amen ke foro to Yesu neno duju kawandong wa tero lok palo ba bot lwa agi kai ti lwa bo la per man ka choka pa jo la kai ti lwa bo la ke ken maka wa luong jo ma mero la ku bin kan ngaru mo ma po la no do bi biru kan tie wa bi luong ko betini wa bi luong jo ma bot wa kan ma gen ge mero la si ma pupe a luong ma pupe o gojo me luongo gi ko a luong jo ma wo per jiri wane na wan wati ka teto na ni ti daro ma ti wo ko kunu ma gen bu wiyo ma wel gi karo wan ni da wu ma wo be guru wo winyo o men wa coordinator ma ti ka coordinating program wa yamo o men wa ma Simon wa ine wo be ki daro mi abise ma wa be gulu wa be ki daro mi abise ma gen go be live kiti enemy ka dum to ma donya ki ngeye donc cermara cere ko ri ali ba dire donc pa wa ngeyo si en chochore wa luojo ma mero lare peni kunu jumu kene ti program melega wari eto no pengo no po lare ka wa luo lare en per tu lare so pendore wa nyangi joma no po lare ki ka wae jum ke do go simbotwa ni hotel awe ka lare la bolle abel ki yung fini ko menwa ma luo bore Philip mati Australia do go simbora king program c'è tero la competitivo la calle politico John Taro bere mara wu ma no chatari yero ti UK ci wachi chatara ni mera bin wa kwere wa butu ya weke riem ci le caro ti wo ki UK birwa Uganda wa jolo kigum ebe olare ki nye program don wa okera ilare ki joma pool olare ki nye program si joma lar ki nye program ma bene gen gi go chimbot wa meno gina ma chimwa wa ben gen olare ki joma dong lare ki yamo char ene aligini indo yir chima ki borikanyo
wek ilub lok en ma ana logo ni ini wachi am tina ye Yesu mebero la lara akwero satan kitiche ducu aligi Yesu timakisa ikombala luaka kiremuni weka beg meri chonya ibuk meri makwa inyi won kiwot kichwin maleng amen irobo dwa kawa report ina machimi enini igin mo keken ba yini mero nyako de twetwa na machimchi jero adek abongwen angwen aboro achiel abongwen abira boro jero adek abongwen angwen aboro achiel abongwen abiro aboro meno enoni na masim matie i WhatsApp kai go i WhatsApp chi no na machibo kere ki jera bera rio adek aboro boro adek jera bera rio adek aboro boro adek ikupe ketwa chamo ke ken per cha e dong ding we waro mo tiek lok ducu por to Yesu joma gen mero laro pupe gen go lare gen go katikan we ke lek pege magiti die wakai Kan joma gen go bino ga lega pia re metwo mo kana bino ma ci ki mot na gi mio bot gi ba chalo ich eta rem bedo tie ci kweo ni roket gi lega ki joma kana go bino ka lare man ko wa chako ki joma no gen go bino ka lare jadi
Dong Bible bodge. Konyo ke Bible. Din kono. Din kalare. Yelmon. Wale go jol jone. Washi antina ye Yesu. Meber la lara. Akwero chatan. Kitiche ducu. Alegi Yesu. Ti makisa. Ikombala ducu. Luaka kiremuni. Mauchwe piere kum yataria. Chonya ibung me kwa. Inying won. Word. Kichwin maleng. Amen. Amen. Bet lego. Wan ducu lega eni tipi in. Mamiro yini mi ine me lega pijama bi winya rem. So bet lego pi mego ma. Antiki ko ma pek. Yakno ba ogonye. Mamiro ne wuni lega ne no. No banga wa gina ngai pe. Gina ngai pe yo. La nimme monwe gina ngai pe yese. Ya ina ya me ya mochi. Gina ngai pe. No banga na yene we holongo lo. Gina ngai pe. What would it tell the tawang in a life? I want why you think you want kissa. Dano kalego kissa road no tirongolo kovulo ene en labal. Nan duan dichu mauchure nyimi pe kissa ni. Gonywane dichu rotba. Shile megina balawa. Kai jol lega. Kibao dogwa bori. Pinitini en magin gurumi nyimi. What? Kisa mari komge. Yimbera ye mai chiko ne miro wan leg pidu tuo. Kuno wakero chingwa wigi. Chiki bichang. Wan wacha den me lokman. Do ye chin matika penyo koin me chang kibor pe joman. Ye wake doke ilega pajoni dichu. Rollo ba ko na kerla tin manichi ma winya rem. Yini gonye kisaki ma Mary. Where ye logo dog la yot kom kila yom chin. Latin Mary man matino jolo yin Christa kuone. What? Yini wejo duche maguon gubin borsi gibi no yueo. Ye wake jole bad me kisa ni wakundong yueo. Ya ki kom kwai roj duche me bal. Kumero nan belatin man ki wang me kisa Edward tabama tergin duchu. Jole bad me kisa Mary. Kisa mare komangita ni man Edward tabama. Mayini mine mot matiki kom ma pek en no beru lopi giri ma ine yami logo wacho nyalo nya opong logo rotba kit ma jare enti kwere ngeye timme kisa en wadani kare me rem menwal rem chak da kwe wogo mego duchu po beru plan ni mono beru plan pala mer roktatan mi chawa man rodma duchu mi mego eni chi ba mai twergin duchu ye wek in ikchawa kineno mai yubu pi gonye ni aki ye pek me ko weko choppe makero de komi plan pala me rogbati kwene me kero ria mo ki ken ikom kuone ki ikom mod mati iye inyin in Yesu Kristo mati ye tego wa jemi kom di kun wa tego gi bal plan gi woko ki kom kuone Yesu wek ini gonye matalo kisa ki ma meriti kumeno ay ruon nan be kita ten man kin matalo rumi nyimi in lo bay ngeye chop gin ma bine ye bori ay rot wek bu beda gonya ite kisa Mary wek gundong ni chang ite kisa Mary wek bu bet joni bu bet ti gen ruot ki kome ayama gonya ki ya remati kwede kumeno ay lo ba may twero gin duchu nen ki kisa ay rot
Joni magumole nyimi. Gen giti komi. Ini Yesu makiri peloke. Chon kichon. Ye I rod me polo. Iti si me ura fi kome. Iti gen mi biti mama. Yat enno bedo o kitit mai mio botwa. Gongi wako kite tuwek me are. Busa mon pa jugi magitike wal. Manogi pigo iye. Kwa igimo metuo mapol mapatpat. Kage karri bilo. What ni mati ye tero. Ni mati ye lodge. Ni mati ye toya. What choko ge kun what toro tero ge ducu. What me mon on gum mene changi kom joni. What gubeda gonya ite kisa meri. Alego angeni ibeti yuma karma penye pira I wrote winya kisa meri. Ni Yesu Kristo watu. Amen. Animal pera tere, let's go to the Sinduba. Kisa mori kom wan ma wakelo kitie wa nyimi.
Sila magina bala wa duit don penyete tieni ki kisani jwa wo ka weke jol gitewa. Watiki mot mapera tek nyimi ena yatigo wa. Mai ye oro wuri Yesu Kristo pire. Wadiara kwa wa ichi rot. Loin kwa wa bed mot beti udok tichi. Wile man. Loin lim majoni gumiyo en. Wako beti gume kubudok tichi. Mi gumi kicha maumi. Mi gum ikicha mapomi. Wako nonkara me mini la tiene kisa meri. Pi Yesu Kristo watwa. Waru mchonga walego. Trinity, Rod Maleng, Rod Malakisha, Rod Mapongima, Mari, Owagadia, Wiri Yesu Christo, Matone, Odwako Wat, Docho Ekin, one in Rod Maleng, Wapui, Pilokeman in a Mation, My Peroki Kwawa, and ye log Ngut, Bakelo Wagobal, in Ying in Yetu Maging of Imari Viad Magirio. Lokman weko lokko dakwo bolletina yera Lokman weko tel kwowa niwo ka ngara chel binana wai igang kalme kuch ka ma yin Yesu Kristo cher ka yu pi joma gi yenyi maleng rod me kwo o ya gikke me wori ya lwaka ni na matin nen joni magiti jang ka ma pat ilowo ma pat bakone gitika nywaka ka chel kwedwa wori bumi uberi komi kama gitika kwoye watu ba maleng alega winya mapol le petwero gurugi yini nyeyo jami dichu pe kwowa tigi kumero ikisameri pi Yesu Kristo watwa amen kwa wasu deo bet but one God word God fin maleng mata kichon chitika meno ni okoni siwe bereka meno ni na mapetum amen mari une kisa lawa Yesu Kristo maka en mari wai fin maleng wan bishu joma ki yero ki dishu ni na mapetum amen Por Yesu. Fue na. Ona